Angadaqatiit sisamaasut nunatta katersugaasibianersoq Marianne Petersen idinniarnertuutut ikiortit Johanne Olsen Amma Fuja Frederik Larsen Maria Henderson Berlunnidu nuupkangerluani assaajartorsimanerat siorna aasaanga ааллаавингалугу ааллагаатитсааgut. Ja, uanga Maria Mika Terapunga, svenski uvunga, Göteborgimit, kisiani ukiut affenek pingasut, numi najoa rapunga. Taannaavorlumi suliai pilluit malittariниagarput. Maria Henderson Berglund ilangullugu qaluttuarpoq kalaallit nunaannut nuungnikkallarami Sverigimiittumi illuarfissuarmi millioni affangajani inulimmi Göteborgimi kulturborgmestariusimalluni politikeritut sulinermini assiingitsorpassuarnik suliaqartarsimawoq Göteborgi uperartaalermat suleqatigiistaliami suleqataasimawoq saqqummersitsinerit festivalillu ammaanersiortarsimavai meeqqat nipilersornermut ilinniarfissaat sorsuutigisimavaa katersugaasiviit atuakkanik atorniartarfiit isilinnaartitsarfiillu aamma pilersineqarnissaat sulissutigisarsimalluit suliani tamakku nuannarisimaqai malugisimasarsimavaalu aamma allat partieqatigingisaraluami aamma iluarisimaartarsimagaat 1992 qinersineqanermat Maria qiningassangorteqqinniarani aaliangersimawoq ukiorpassuit politikkiorererami алланилли таарсернеқартариақарлүни мисигисимагами нууммуллу нуунниарами калааллит нунаанни инуунеқ алларлуиннаавоқ маани қанганисарсиуйувоқ инуппассуарниллу сулеқатеқарани сиорнатигутулли оқарассуаат сианикулатигиуннаарпоқ тупиннарлуиннарпоқ эққарсарлуарниссамут эққарсаққиссаарниссамуллу пиффиссақалерлүни Kalaallit nunaat naapeqqaarpara Stockholmimi historiska museumimi Maria oqaluttuarpoq. Saqqummersitinermi ateqartumi Grønland i fokus 1989-simi. Ukiartaanna aamma angalaqatiit kalaallinit ilisarisimaneqartumit professor Olaf Isaksson-nimit aqunneqartumut peqataalluni kuyataanuqarsimawoq. Qaqortumi Joel Berglund naapисsimavaa maanna uigilersimasani. Angadaqati tamarmik nunatsinniinnerminni sunnertissimaqaat angerlaramillu kalaallit nunaata Sverigimi ikingutai pilersissimavaat pilersineqarneranit maanna ukiuqqulut qaangiupput sulinniutiqartuarpullu ilaasortaa inuit assiingitsorpassuupput kalaallit nunaanni angalasimasut takornariat naliginnaat ilisimatuut eqqumiitsuliortullu kalaallit Sverigimi nunaqalersimasut arlallit aamma ilaasortaapput soorlu aasiine aasiammiu siorna aasaanga nuukkangerluani sulinera tuumassutеқарпоқ ilisimatusarneranut taaguuteqartumut PhD-projekt mobilitet og æstetik kalaalsuungorlugu nuttartuuneq kusanartulerinerlu nuukkangerluani ujaraannarnik sakkoqaarlaarnermit periutsit Suliartaanna Göteborg Universitetianut nunatta katersugaasivianut toqqorsivianullu attuumawoq aningaasaleqataasimavorlu namminersornerusut ilisimatuut misissuinerannut aningaasaateqarfiat Det är ett projekt om paleoeskimoerna i Grönland. Alltså de första människor som kom till Grönland en gång för mer än 4000 år sedan. De har lämnat meget fina, spännande spår efter sig. Och det är dem som jag studerar. Och jag har formulerat ett projekt som också ska leda till att jag så småningom blir PhD som det heter på dansk i arkeologi. Det är ett projekt som heter Mobilitet och estetik
om paleoeskimoisk stil i Nuukfjorden, kan man sige kort. Og jeg vil prøve på at løfte frem det paleoeskimoiske mennesket. De første mennesker, som boede her på Grønland. Deres livskvalitet, eller hvad vi skal kalde det for. Ikke kun hvad de spiste, men også hvad de drømte om, hvad de tænkte, og hvordan de havde det med hinanden. Hvordan kan man gøre det? Jeg tror nemlig, at man kan læse mange ting ud af de flotte små redskaber, som man finder efter de menneskerne. Det er meget, meget flotte. Det er meget, meget nøje lavet, og de har valgt materialet meget, meget nøje, og så videre. Og jeg mener, at alting har en form og et indhold. Og det der indholdet, det kan jeg finde ud af, fordi tingene har et udtryk. De signalerer noget til mig. Og jeg mener, at de paleoeskimoer, de signalerer omhyggelighed, smukhed og alt muligt andet, som jeg altså vil finde ud af og prøve på at fange i mit projekt. Annerusumik assit seqersitakkat atorluit uqaluttuarfigissavaatigut. Aajuna nunarsuarmi kalaallit nunaata inississimanera. Amerikkamut qanippoq inuillumi siulliit nunassarsiornerminni ukiut 4000 sinnerluit matumassiorna tassuunaqqullutit maanga pisimapput. Piniagassat makkumalersorluit umimmaat tuttut puisit arferillu. Itsarsuarnitsanik misissuinermi taaguutit makku nassaarfioqqaartut atsiulluit taaguutigineqartarput. Ullutsinni inuusut toqqaannartumik tuulimersut siuaasaraat qulleq ukkusissamik sanaaq nersornaatigaat taavalu aamma atortuminnik pinnersaallaqqinnertik. Najugarisimaasaasa eqqaat nagguqittaqaat soorlu kuanninik naaffigineqartarput. Tassa pingortitami ersarittoriussuupput. Ujaqqanik sakkuqarallarnerup nalaaneersut inuut imatoriussuaq ersarissumik qimatsivigisimangilaatigut. Aanali tupeqarfikoq. Assaareernerup kingorna imatut isikkoqalerpoq qeqqaniittoq maluginiagassaavoq. Ikumatitsivusarsimasoq aamma ima isikkoqarsinnaavoq. Assaavigineqareernerata kingorna ima isikkoqalerpoq. Sunaaffa ujaqqanik natilik. Kalaallit nunaanni itsarsuarnitsanik misissuisut tupermi najungaqartariaqartarput. Ilaannilu silamik akongusarsorneqarsinnaasarlutik. Itsarnisarsiut aamma allatigut ilungersortariaqartarput. Suutamarmik iluamik uppernarsartariaqartarput. Aammalu akunnattoorfeqarani sulisinnaasariaqartarluni. Aayuku assatartik qulaaniik assiliniaraat. Suleqatigilli uku uuttortaaneq nuannisarnissarlu immikkoortittariaqangilaat soorlu aanipialihuuip assilialiaani taamaaliortoqartoq. Suleqatigi tamarmik uuttortaasarput. Tiiliortarpulli aayuna Marianne Petersenni killumini qalalersoq. Aamma qaqortuliarsikataq Johanne Olsennip isumagisinnaavaa. Ilami kalaallit nunaanni angalaarluni assissaqartangilaq. Assaalluni avatangiisit pinneqaat nassaammi aamma ilangullutik taamaapput. Makku sakkut inunnik qanga sanasuusimasunik uqaluttuartupilussuupput. Maria Henderson Berglunnilu uqaluttuarpoq. Suliarisamini pinnisuseq assut samminiaramiuk.
ааммалу саккут саналлуагааneruyussuat калааллит нунаанни итсарсуарнитсаник мисиссуисут наамматтоортуааннагаат аамматтааққаллунаат итсарсуарнитсаник мисиссуисуиса уппернарсаатиссатут такусассиааннииттартоқ соорлу хоси куулууип сулиаани уани аамалу Jørgen Melgaard титартагаани уани Fuujap Frederik Larsenip титартагаани уани Mariap tikkuarusuppa inuit uangut isiisatsinnik paasinnittaatsigут qanoq assiingittарtigisut soorlu tuttumik takuutta eqqarsaataannaangitsulli aammali inuiaqatigiinni ataatsini assiingissutiqartarpugut kalaaliminerniarfimmi aaliangersimasumik ileqqoqarput pisiniarfimmi aamma allamik imatut atsalersortoqarsinnaawoq imaluunniit imatut sikusartumi qimussersinnaapput imaluunniit qamuteqalattoqarsinnaalluni Ja, alltså jag har funnit ord av via mitt arbete på Grönlands nationalmuseum och arkiv, hvor mitt projekt är knutet till. Alltså jag har en, vad man kallar för overhead-basis på museet. Det betyder att jag må bruge materialet där och kan bruge också lokal och så vidare. Så mitt projekt är knutet till Grönlands nationalmuseum och arkiv och så till Göteborgs universitet, hvor jag är doktorand eller PhD-student. Och mitt projekt har också fått støtte fra Grönlands hjemmestyre, som jag är meget tacknämlig för. Så jag har støtte fra Sverige och ifrån Grönlands hjemmestyre. Och vad jag har funnit ord av, det är det kan jag inte riktigt sammanfatta så kort här nu, men i vart fall så finns det meget materiale som är lite på flukt. Det vill säga, man har lavet arkeologisk arbejde här i fjorden under många år, och man har funnit ting och säga allerede 1913 när man skulle lave en forholdssted inne i Tinnara, så fann man paleoeskimoiske ting som blev lämnat till landsfogdeenheten, och det är de ting man plejer att säga att man byggde Grönlands nationalmuseum eller landsmuseum upp ut efter. De ting har jag prövat på att finna fram till vad det finns, och det finns på museet här. Men några av de ting har faktiskt också hamnat i Danmark, och de har kommit hem nu tack vare Paleozoisoq faktiskt, som har köpt tillbaka nu från ett lille privat museum i Skagen. Så man kan finna alltså grönländsk forhistorisk materiale på museer, men man kan också finna dem hjemme hos folk i lommene. Och det är ju faktiskt en ting som jag gärna vill säga, passa på att säga här, att man ska inte ha det där hjemme i sina lommer eller i sina boxar, för det är alla arkeologiska ting tillhör grönländsk hjemmestyre eller det grönländska folk, och därför har man museer hvor det kan samles, og hvor man kan stille ud der og så videre. Så hvis man finder noget, så skal man anmelde det til museet, og måske læmne ind det. Det beror på, hvad museumsfolkene mener om de ting. De er jo uddannet til at værdere det der. 1999 assaanermi ujaqqaniksekkoqaallarnerup nalaaneersut nunaqarfiusimasut pingasut nuupkangerluani nassaarinneqarput атаасеқ иммамингаанниит тиимиитерисут qaffasitiisumiippoq алла миитериалуиннарник qaffasitiisumiilluni пингаюат иммап киллерпианииллуни аатсааллу тиниккаангат ерсертарлуни улингариарлуни тиниккаангат аама иматут исиккоқарсинаасарпоқ qangarsuarnitsat kalaallit nunaanniittut marlunnik ulorianartorsiortinneqarput siullertassa inuit ilisimasakinnerat aappaalu tassa kissakkiartornera sernersuaq aakkiartorpoq imarlu qaffakkiartorluni ujaqqanilli sakkoqarallarnermiit maannamut silappissusaa аллангуартарсимавоq
tamanna uuma ilusaatigut takkusinnaavarput immap qaffasinnera aamma аллангуарсимавоq saqqakkultuurip nalaani imaq qaffassingaatiarsimavoq torsit kultuurip nalaani appasinnеруlluni maanna tuperfikut torsitsip nalaaneersut immap angusimavai ilisimattuut ilimagisaanniit imaq qaffakkiartornerummat itsarsuarnisalerineq aaqqissugaalluartuuvoq uuttortaaqqissaarnerit uppernarsaatисsanут аторлуарнеқартарпут нассаатта илагаат киллуукут уку пингасуник иммиккоорторталлит арлааннииппуарлу уярассуар киссаппаллаарнермигут qupisimasoq киллууни киппариссуниит уяққат уутсиссутит ассаттут ангитингисут тамааса пиярсимаваат аамакку уяққат уутсиссутаасарсимасут киллууни аллани аама qutsinnerusumi нассаарисимасаат kulstor 14-imik misissueriaas atorlugu misissugassanik nassitsisimapput maannalu akissutissat utaqqinarlugit. Men du har også et andet mål med at få grønlandske studenter til at læse arkæologi. Hvorfor? Jo, fordi jeg har jo også fundet ud af, at i Grønland arbejder ingen grønlander med arkæologi professionelt. Mange grønlændere har været med og gravet. De har været med i mange sammenhænge. Men det findes ingen, som er uddannet, som arbejder med arkæologi i Grønland i dag. Og det synes jeg det er synd, for det er jo så dejligt arbejde. Det er et fantastisk job at have. Grønland for det første er så smukt og fantastisk at være i. Men når man laver arkæologi, så er man jo udendørs halve tid og indendørs halve tid. Det betyder, at man kan være ude i den smukke natur, even om det er meget hårdt nogle gange imellem, det er koldt og regnet også. Men man er ude og bevæger sig i naturen og får samtidig samle ind ting fra forhistorien, som man under vinterhalvåret kan sitte og arbejde med, tænke over, skrive og læse omkring. Det skulle passe mange flere mennesker end dem, som findes nu. Og i hvert fald så vil jeg vise på, at det er et fantastisk spændende arbejde, som særligt på Grønland er mere dejligt end andre steder. Sakkutoqarsuit ilaat ersiinnartumi nassaassaassarput soorlu una saffiornerluko uuma ingiup sanalluangaruyussuup ilaannaa ukiorpassuarni nunap qaavaniissimavoq unali anguigaq ukiorpassuarni ulittarnerata angusarsimavaa sakkut saqqarkultuurup nalaaneersut amerlanerit killiamik sanaajusimapput killiaq assiingitsunik qalipaateqarpoq apeqqutaalluni sumingaanniirnersoq tiiskupuktimersuusinnaavoq nuummi kangerluani taanna nassaassaangilaq qarsut nuui mikisunguusinnaasarput sanalluangaajuaannarlutilli qipoqqaatit nalinginnarmik nassaassaassarput tamakku saanernik nassunnillu sanalunnermi atorneqartarput qipoqqaatit aamma aligormik sananeqartarsimapput aligoq bjergkrystal nunasseqqaartut kvartitulli atorluartarsimaqaat aammali nataqquaq calcedon atorluartarsimavaat soorlu una amernut kiliortuutinguaq talerperleq aammali ammaaq flint siumugassaasarpoq savissarсаамерлеq qanga marloriaamminik angitigisimagaluarpoq
Kadaallit ujaraannarnik sakkoqaralleramik pinnersaatissaniik allaat sakkoqartarsimapпут. Qeqqani tassaavoq granaati aappaluttoq. Amernik kiliortuutit assiingitsut akornanni nataqqussat assiingitsunik qalipaatillit takussaapput. Nuup kangerluani ukkusissaqarpoq. Uku immikkoortut pingasut piffissani assiingitsuni pingasuni nassaaриneqarsimapput. Kingusiinnakkullu piaarinaatsoornikkut imminnut atasuuneri paasineqarsimallutik. Qaqutigoortuungilaq atortuutitoqqat piffissani assiingitsuneersut ataatsimoortut nassaaриneqartarneri. Katersugaasiveqarneq pilluu inatsartut peqqussutaanni qangersuarnitsanik innarlitsaalinеq pilluu allassimasoqarpoq kapitel 5 nassaat pilluit. Qangersuarnitsat kalaallit nunaanni nassaaриneqartut kimilluunniit uppernarsaasikkamik piinnittuuffiginiarneqarsinnaangitsut piorsaarsimassuttikkut oqaluttuarisaanermut immikkut pingaaruteqarunik намминерсорнеруллутик оқартуссанит пигинеқассаппут иммиккоортоқ 2 киналуунниит қангерсуарнитсаник нассаартоқ пигисақалерсорлуунниит таманна пиллугу нунатта катерсугаасивианут аллагаатеқарфиануллу ималуунниит катерсугаасивиит акуерисаасут арлааннут пинасуартумик налунаарутеқассаақ